Abahinde koko bashobora kuba bagira icyene wabo. Uyu mugabo amwita Rakesh Roshani niwe wakinishije ino filime ya Korimigeya na Krish. Ajya gukinisha iyi filime yari abizi ko afashe risk ikomeye cyane, dore ko aribwo bwa mbere mu Buhinde hari hagiye gusohoka filime irimo science nyinshi kandi irimo n'ubwoko bwa alien. Yari abizi ko ishobora kumuhombya ku rwego rudasanzwe, kimwe n'uko yakekaga ko ishobora kuzinjiza box office iri hejuru. Iyi niyo mpamvu yasizemo umuhungu wiwe kugira azayamamariremo. Kugira ngo wumve uburyo uyu mugabo yari afashe risk zikomeye, iyi filime yamutwaye budget ya miliyoni 40 z'amarupi. Aya mafaranga nuyashyira mu madolari urahita ubona ko ari hagati ya miliyoni 3 n'enye. Ibi kandi yabikoze mu gihe sinema y'Abahinde itari yagatera imbere mu 2006. Reka muri kino kiganiro twumva ukuntu zino filime bazikoze, ibintu bitangaje byagiye bibera kuri seti zayo n'amafaranga zinjije. Reka tubane muri kino kiganiro. Ubundi filime Korimigeya yasohotse mu 2003 idirectingwa na se wa Hrithik Roshan ari we Rakesh Roshani. Uyu Rakesh Roshani yarafashe risk kuko nibwo bwa mbere mu Buhinde yari yagiye gusohoka filime irimo alien kandi irimo na scene nyinshi zivuga kuri science. Yari yanateguye budget nini, dore ko yari yateguye budget ya miliyoni 3 z'amadolari, kandi muri kino gihe cya 2003 aya mafaranga yari menshi cyane. Aba bagabo bagira n'icyene wabo, dore ko muri iyi filime nubwo yari yarafashe risk zikomeye yari yarasizemo umuhungu we Hrithik Roshan kugira ngo azakinemo nk'umukinnyi w'imena. Ubwo muri script y'iyi filime hari harimo n'undi mukobwa Preity Zinta kugira ngo drama ze ziyongere, iyi filime izarushaho gucuruza. Kubera ko uyu Rohit yagombaga gukina scene z'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, yabanje kujya kwiga imibereho y'aba bantu mu buzima busanzwe, ukuntu ari buze kuvuga, kugenda ndetse no kunyeganyiza ibice by'umubiri we, cyane cyane ibice by'amaboko. Uyu Hrithik Roshan yari abizi ko nubwo iyi filime irimo kudirectingwa na se, agomba kwita kuri buri kantu kuko uyu Rakesh Roshani yita kuri buri detail. Uyu Rakesh Roshani yaranabizi ko wari buze guhura n'imbogamizi zo gukora ziriya scene za Jadoo, kuko muri kino gihe nta terambere Ubuhinde bwari bufite mu gukora ziriya scene za visual effect. Kugira ngo Jadoo zamubone nka kuri abamubonye, bakoresheje CGI animatronics, hanyuma movement nini bakazaba bakoresha abantu bari kuri set. Nimba wararebye iyi filime wabonye ko Jadoo aba agenda gakeya anakora movement ziwe gakeya. Iyo aza gusa nk'uwihusemo gakeya, ziriya scene zari kugaragara nk'aho atari izanyazo kuko nta terambere bari bafite muri visual effect. Izindi scene zagoranye cyane muri iyi filime ni ziriya scene za Hrithik Roshan aba ari kumwe n'abana. Gukinisha abana biba bigoranye, kandi bano bana bari bafitanye scene nyinshi na Jadoo ku buryo byagoranaga kubabona babaye seriye. Ibi byatumye mu gushutinga ziriya scene zabo bakora amariteke menshi, binatinza yino filime. Ubundi hari ibintu bibiri bituma filime z'Abahinde zikundwa ku rwego ruri hejuru. Icya mbere ni ziriya nkuru z'urukundo bagenda bashyira muri filime zabo, icya kabiri ni ziriya scene zo kurwana ariko ziri advanced. Nk'ubu gukora inkuru y'umuhungu uba ufite ikibazo cyo mu mutwe ari we Rohit uza gukundana n'umukobwa mwiza muri quartier ari we Nisha. Iyi aba ari drama iba ishobora kwinjiza akayabo k'amafaranga, kandi ni nako byagenze iyi filime ikimara gusohoka. Iyi filime ikimara gusohoka yasikundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo umukinnyi wayo w'ibanze Hrithik Roshan yasatsindira award ya Filmfare Best Actor. Kugeza ubu iyi filime imaze kwinjiza arenga miliyoni 10 zose z'amadolari, nukuramo ayo bashoye bayikora urahita ubona ko bungutse arenga miliyoni 7 zose z'idolari. Ntiwavuga kuri iyi filime Korimigeya ngo yibagirwe indi filime yasohoka imeze nk'igice cyayo cya kabiri ariyo Krish. Yasohotse mu 2006, iti n'aba filime ya mbere mu gihugu cy'Ubuhinde, yinjije amafaranga menshi kandi iri mu bwoko bwa superhero movies. Ubundi zino filime ziri mu bwoko bwa superheroes movies zari zimenyerewe ku gihugu nka Amerika nka Superman, Batman cyangwa Spiderman. Mu gihugu cy'Ubuhinde nibwo bwa mbere bari bakoze filime y'aba superheroes, byumvikana ko Rakesh Roshani yari yongeye gufata risk kugira ngo umve uburyo bano bagabo filime zabo zibavuna mbere yuko batangira gushutinga amashusho y'iyi filime Krish. Uriya mukinnyi wayo w'ibanze Hrithik Roshan yabanje kumara umwaka wose arimo gukora siporo kugira ngo azabe afite uriya mubiri wamubonanye muri iyi filime. Yaranabizi ko amastandi yiwe yose azayikorera, ibi byatumye yiga tekinike ya martial art na flexibility training kugira ngo bizaborohere gushutinga amashusho y'iyi filime. Ziriya scene za Hrithik Roshan zo kwiruka ku muvuduko munini, gusimbuka ndetse no kuguruka, inyinshi bazishutingiye mu gihugu cya Singapore. Barabanje bajya kwaka icyemezo cyo gushutingira mu mihanda ya Singapore, hanyuma amashusho yabo bakazaba bayashutinga nijoro kugira ngo birinde akavuyo k'abantu. Iyi filime kubera ko yarimo n'amascene menshi yasabaga visual effect, byatumye director wayo ajya gushaka abagabo baturutse muri Hong Kong na UK kugira ngo bazamufashe muri visual effect gusa. Iki cyari n'igitekerezo cyiza, dore ko iyi filime ya Krish irimo udushoti turenga 1000 twa visual effect gusa. Mu gihe bari barimo gukina iyi filime, umukinnyi w'ibanze w'umukobwa wari kuzamo yari Priyanka Chopra. Yari asanzwe azwi muri sinema y'Abahinde, gusa nta zina rikomeye yari afite, dore ko iyi nayo filime ya mbere yari agiye gukina yari ifite budget nini. Mu gihe Hrithik Roshan we yari afite izina rikomeye, anamenyereye zino filime ziba zikomeye zikinjiza n'agatubutse. Ibi byatumye mu gushutinga ziriya scene zabo za mbere bakora amariteke menshi, kubera ko uyu Priyanka Chopra atabashaga gusohora amarangamutima yiwe neza. Gusa uko bagendaga bamarana igihe kirekire niko barushagaho kumenyerana, ibi byaje no gutanga umusaruro, bakora ziriya scene zifite emotionally wabonye muri iyi filime.
Iyi filimi ya Krish igice cya mbere yagiye kurangira itwaye miliyoni 4,420 by'amadolari. Kugeza ubu iyi filimi ya Krish yasorejwe ku gice cya kabiri aricyo cyasohotse mu 2013. Igisohoka muri icyo gihe niyo filimi ya mbere mu Buhinde yari ikoreshejwemo budget nyinshi, dore ko yari ikoreshejwemo budget iri hagati ya miliyoni 95 n'ijana z'amarupi. Nk'uko iyi filimi yari imeze, yari filimi y'abasupahero, amafaranga menshi yagendeye kuri visual effect, dore ko iyi filimi irimo visual effect zirenga 3,000 zose. Uriya mukinnyi wakita The Band cyangwa Vivek, buri uko bajyaga gushutinga amashusho y'iyi filimi babanzaga gufata amasaha 4 barimo kumushyiraho iriya make-up cyangwa iriya headgear wabonaga yambaye. Siwe gusa bashyiragaho make-up, dore ko bashyiraga no kuri ziriya mutant ziwe arizo Kaya, Ant-Man, Rhino na Scorpion Woman. Iyi filimi ikimara no gusohoka yasiba filimi ya mbere mu Buhinde irimo za mutant, dore ko inspiration yayo bayikuye kuri filimi yo muri Amerika ariyo X-Men. Ikintu gitangaje muri iyi filimi ni ukuntu uriya mugabo Hrithik Roshan yakinaga role ebyiri, iya Rohit ndetse n'iya Krish. Izo role zose akazikina neza kandi zigiye zifite script zitandukanye. Izi filimi za Krish zikimara gusohoka zarakunzwe ku rwego rudasanzwe, ku buryo abana batangiye kugura ibikapu biri ifoto ya Krish, abandi batangira kwambara maske ziwe. Kugeza ubu filimi ya Krish igice cya kabiri kimaze kwinjiza arenga miliyoni 65 z'amadolari. Kandi mu gukora kino gice cya gatatu bakoresheje budget iri hagati ya miliyoni 18 na 19 z'amadolari. Ubwo nawe uratawumva yo bungutse. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.